urabona rero wa muhungu urabona twebwe rero kinzara yatwishe aha tukagenda tutahibya ndamenye ako kantu ni kabi aha icyo gitekerezo cyo kwiba si cyiza ugenda ugasanga mweneho ari iryame ugasanga itara bararimenya turashize none icyo nicyo kibirero cyo kuvugana n'umwana w'ikiboyo wenda kubwita business y'ubuka jewe nibye mu myaka mu za 70 zose je nari ndagute ko nofatwa n'ahantu hangana nk'uko twebwe twibye n'impangu z'amasenye aha hantu niho bonanira ugize ngo imuvandi imba w'ibyantu hari za senye aniho kunanira mugaba gufasha rarasalama kiboyo mongo rarasalama ni yibira aha ndazi mwini ntushobora kugenda udakuyemwo miliyoni wokuramwo miliyoni reka ndakwereke je ndahiyibiye je nturimo tugende nimbuvuze yuko harimo miliyoni reka tugende mugaba gufasha nakubwiye ati ni rarasalama tugende God have mercy upon us. Abunga. Primo satani. Oui. Yarukana yango ni shahara abantu njani icayo ngaha. Kumanina. Lanza yango ni. Lenga wayona. Hey! Hey! Hey, lemoni paranku. Besha mwana moja kujiri. Ndio tuje kunywa maji. Kunywa maji? Iki ni gikombe none. Kwa kibutye no gutuje ngati usaba mazi turabona n'umuntu tubonaho. None izi mpuzu mwari mutwaye cyari gikombe mwajya muje kuyanywe. Tukari uyu yari yazitwaye. N'uyu nuwo nye. Igewe n'uwangi. Nuwe je. Uyu rimwe bwe n'uyu mutabwishe kuri mesi n'abako. Ule mwese nyanda bakubita inkoni ijana. Ibyo by'ubusuma bamwagiriza kubabaho ntarigera yiba na rimwe. Ubusuma naho bwereye